Ndaba ezitha ntwana sithule sikandaba mageba ungakwethu wena umzala wami wena umzala wami wena hayi kazi lami uyalazi inxeba hayi ngiyakuvuma hayi uyalazi inxeba 1 abahleli bemcimbi ngeke besakukhohlwa manje ngeke besakukhohlwa abahleli bemcimbi khohlwa njengoba nje kade bekukhohlwa ngeke besakukhohlwa manje ngoba ushaya into okushawa 2 kunabantu abazokwenza ngazuthi bazoma nawe kodwa uyayithola usufana noZanele uzaza ubani uthe umrozo ubuzazaza uzogcina usufana naye impela uZanele ngoba uZanele wagcina seshota isho nanenkuku impela okolando lapha ephehlweni kodwa babethi xova ngithi babesho njalo okwesibili lokho kade bafowethu nanikhuzwa ngendaba yokuthi lento kaKhuzani nomthandeni yekeni baculi akwazi ukukhomenta ngesiniya lakho yabo akwazi ukukhuluma ngomuntu olapho ofisa ukuba khona wena usubhizi uyamkhonkotha lo muntu leyo nto bafowethu soyikhuza kuze kube yinini soyikhuza kuze kube yinini ngoba phela manje uyayinyundela isenzo sakho mzala uyayinyundela kubalandeli bakamthandeni ngeke izikise ndawo lonto abasurvivanga oDlubheka abasurvivanga omfezi emnyama abasurvivanga oMdumazi abasurvivanga baningi bafowethu ababengena izimpi kaMthandeni nolokhuza zakaMthandeni noKhuzani kunini mfowethu omroza bakuphi namhlanje baningi abaphawulayo ukukhuza ikhumbulela abakho nawo bakuphi bonke labo bantu kuyoze ube yini ukukhulunywana into eyi1 kodwa bafowethu nafuna ukuphonseka emgodini ofanayo nje wena wena ungalinge ungalutheki ukhiphe ngoDisemba noma ngabe khona into ekushisa kangakanani ungakhiphi ngoDisemba njengamanje yonke into oyenzayo kumele wenze isiqiniseko sokuthi uyimatanisa neParis yonke into oyenzayo about ukupromote iParis iye phambili okunye nokunye wakubona next year la nje kwimedia ngena njengosiqiniseko ungena njengobani ufike ubuka udlule ongaphawuli alright unjalo hlala nje kanjalo yabo ngoba yonke lento make wafuna ukuhambisana nomoya make waphawula lezi zinto wa-engage nazo izona lezi ezogcina ikwenza ukuthi wenze iphutha lokukhipha ngoDisemba mase uyimaka wena on goal ke leyo so kubalekile bafowethu lento ngisanda kuyikhuza kuSimiso Khumalo isiyenziwe uMzukulu namhlanje kulungile kodwa bafowethu khona bazozenza ilima namhlanje bethi hayi ukhuluma kanje udefend umthandeni kodwa ngikhuza uSimiso ngangadefend umthandeni ngangiyindoda hayi kulungile bafowethu ayikhali awusebenzile gazi lami kodwa ngiyakudabukela